Karbi Anglong District Angkang Prekja Madimalong Amrit Brikshya Andolon Paman Ponsi Misen Pen Pachun Pon Longlo Lason Thot Si Kidam Tang Pai Ni Pai Krikithom Arni Le Thot Sami Western Range Dokmoka Long Karbi Anglong District Commissioner Sang Nirola Phangchopi Humri Damsi Amrit Brikshya Andolon Paman Pon Laso Hut Phangchopi Hin Pen Theng Pia Klim Sokia Sai Sitami Deng Tekang Bang Sohut Lun Sing Teron Kachetong Dunalong ACF Rajan Rong Pipen Danglok Forest Society Atum Chetong Dun Central Sorkar State Sorkar Karbi Anglong Autonomous Council Apen District Administration Atumakimang Pon Amrit Brikshya Andolon Mati Thengpia Klim Ke Nangjia Puthak DC Sang Nirola Phangchopi Hin Pen Klar Dagalam The Than Pon Ting Charong Pig Arnilo Editum Kado Voge Dadag Mohamaya Arat Aporti Lapet Injiratum Lapet Editum Kaching Honai Karbi Anglong Autonomous Council AF Ake hai lun sing teron alangli ilitum along dolo alapen alangli ilitum phan eja ponsi pinila hingpia rong ke mate Amrit Brikshya Andolon government of Assam lapen government of India akimang je ilitum tirthia thak oxygen kombom lo la thingpi thengtang ke ga ilitum oxygen ke babat je phan lapen ilitum of fran ki je phansi laso ang denga bangke government of Assam lapen government of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council lapen ladak district administration ahin bets tame deng ponlo lapen pini ladak kado ka bechetong don Silharampur Aren Salong ladak Psyche tum Environment and Forest Department lapen ladak Karbi Anglong Autonomous Council bena chetong don Deputy Secretary Sona Singtera Lapen Thengpia Rong Kia Kinang Sot lapen Ali Kilong Alam The Pinangan Klar Dagalam The Than Pon Bangso Amai Pen Pacheton Dunsi Pini Pai Ni Pai Krip Hop Mati 15 August Arnia Parman Pu Pacheton Dunsi Har Ghar Tiranga Mati Det Pike Jok Wan Arnia Adon Tin Ahum Tin Sitami India Det Pialama Kachetar Dun Rep Jia Puthak Sitami Lun Sing Terona Hin Pen Than Pon Si Det Pialama Sitami Penangan Ron Ponlo Nasi ilitum DC Medom Tamenang Thanelo ini Central Napente State Government de Karbi Anglong Autonomous Council Jideng Pon Jitu Chief Minister Amang Ihema je ningkan yang bom 3 crores hing PA Ponan Nasinon la dari gisipen dari krep bong bong ke lagi program kaprek long ka deng ponlo so deng si itu Nasiladak than lo je itu hing pi hing thang e lukulang te ilitum jitu oksigen kimi ke long pon apen lang kadu kabe pinangan adim lang roy mo ka kreng lai jita menot hing pi hing thang long si e ponlo kulang te natural jitu hala so calamity bangalang hing pi long pen chibu apen itum chini anibang tala itum oksigen and bomb kita dak to mondo kaso to mono pan adupa bidaji pulang ke itum hiujia hoi thagi pulang News Report KTV News